selamat, berkat keagungan Allah dan selama-lamanya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semestinya kita selamanya mengenang beliau sebagai kecintaan kita pada baginda Nabi. Rasulullah memberikan syafaat pada kita semua di hari akhir. Allah menyuruh kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, kami para santri Nenek Fisabilillah mengajak para hadirin semua untuk bersama bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan salawat mudah-mudahan bisa menambah kerinduan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
ya Muhammad ya Muhammad ya Imam al-Qiblatain Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika laisa azaka minka asla waktu ya kada Husaini wa alaika Allahu salam daima munaduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man